حاجت برارم مادرم پاک دامن چون فرشته به غبارم مادرم پاک دامن چون فرشته به غبارم مادرم هدیه از جانبی پروردگارم مادرم هدیه از جانبی پروردگارم مادرم کوبه مادر به من از قصر شاهان بهتر است کوبه مادر به من از قصر شاهان بهتر است هر دایش موجبی ابجو برارم مادرم هر دایش موجبی ابجو برارم مادرم ابجو برارم مادرم حاجت برارم مادرم тамошобинони азиз, бозам барномаи мо идома дорад. Чун ишора кардем, мо имрӯз меҳмони хонаводаи шумо ҳастем ва бояд ёдрас кунем ки он нафароне ки айни ҳол дар сари дастурхони худ нишаста, яъне барномаи шоми диёрро тамошо карда истодан, бори дигар ассалому алайкум мегӯем барои ҳар яки шумо ва ёдрас мекунам ки меҳмони имрӯза студияи диёр яке аз сарояндаи маҳбуби дилҳо Дилрабохон Қурбонов ҳастанд. Бори дигар хоҳари азиз, шуморо хушомадед мегӯям ва дар инҷо ёдрас кардани ҳастам ки дар сари анамин ду асбобҳои мусиқӣ ҳастанд. Яке дар клавиша ё ки синтезатор мегӯянд акои Аъзамҷон Акрамов. Пеш аз ҳама шуморо хушомадед мегӯям акоҷони азиз ва албатта ҳамагон хуб мешиносанд, яке аз навозандаҳои бисёрам маҳбуб ҳастанд, албатта тавоно ҳастанд ва албатта бо асбоби най имрӯз ба мо дар хизмат ҳастанд акои Фаррухҷон Воҳидов. Пеш аз ҳама барои шумо низ хушомадед мегӯям ва мехостам тамошобинони азиз ёдрас намоям ки Дилрабохон Қурбонова, он сарояндае ки ману шумо бисёр ҳам дӯст медорем, иззату эҳтиром мекунем, сурудҳояшонро замзама мекунем. 26 феврали соли 1996 дар яке аз шаҳрҳои бостонии вилояти Сух ном дорад Панҷакен ба дунё омаданд дар оилаи хизматчӣ ҳамзиёӣ ва бояд ёдрас кунем ки миллаташон тоҷик аст ва 5 сол мешавад муқаддам ки дар ҷодаи санъат ҳастанду бо муваффақиятона қадамҳои худро, яъне мустаҳкамона дар ҷодаи санъат гузошта, бо сурудҳои наву тоза эҷоди худ дар васфи падар, модар, дар васфи ватан ва албатта ишқу муҳаббат, яъне замзама намуда аллакай дар дили мухлисони худ ҷойгир мебошанд ва албатта Дилрабохон Қурбонова имрӯз бошад яке аз санъаткори бисёрам бо муваффақ ҳастанд ва дар байни мардум ҳамчун як санъаткори дӯстдошта, яъне аллакай ҷойгир ҳастанд. Пеш аз ҳама дӯстони азиз, бояд ёдрас намоям ки мо имрӯз тасмим гирифтем бо як сабку услуби нав, бо овози зинда, бо навохтани мусиқиҳои зинда як таби шумоёни азизро шод бигардонем. Пас мо имрӯз дар хизмати шумо ҳастем. меҳмонони азиз, тамошобинони гироми қадр, бо мо буданро фаромӯш накунед. Хоб, Дилрабохон Қурбонова, хушомадед мегӯям бори дигар. Мехостам бо тамошобинон ки айни ҳол моро тамошо карда истоданд як салом алейк карда бошед. Ана пас аз он бошад ман дар дил бисёр чӣ гӯям саволҳо омода кардам. ба фикрам соли гузашта буд ману шумо дар студияи кӯҳнаи анами ширкати телевизион ва радиои диёр ҳамроҳ ҳамсӯҳбат шуда будем. Насиб имрӯз дар арафаи консерти шумо ҳамроҳтон ҳамсӯҳбат ҳастем. албатта саволҳои бисёр омода шудааст. ин ҳам бошад он саволҳое ки яъне мардум мехостанд аз забони шумо шунида бошанд. марҳамат. аввало ассалому алайкум.
به کارگردانی تلویزیون دیار و به تماشابینان شامی دیار. شامی هر یک شما را به خیر میگویم. البته طول 5 سال است که من در صحنه هستم، لیکن 2 سالش در پنجکین سپری گشتگی بود. саломат бошед. Ана дар инҷо боз як маълумоти навро шунидем ки яъне аллакай фаъолияти худро Дилрабохон Қурбонова аз шаҳри Панҷакенти Бостонӣ яъне оғоз карданд. Бояд ёдрас кунем ки тамошобинони азиз бо фармони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон анамин соли 2020 5 ҳазорсолагии саразми бостонӣ ҷашн гирифта мешавад ки инам бошад он диёре ки шумо ба дунё омадед. Ва бояд ёдрас кунем ки имрӯз шаҳри Панҷакен бисёр чунин сарояндаҳои бисёра маҳбубро баҳри халқ пешкаш карда истодааст ки яке аз онҳо айниҳол дар назди мову шумо ҳастанд ки номи зебои Дилрабо Қурбоноваро доранд. Хоб дӯстони азиз, дар оғози барнома мо бо як суруди зинда дар васфи модар оғоз кардем. Пеш аз оне ки оиди анамин суруд ҳамроҳи шумо суолҷавоб кунам, бояд биёд аз забони худатон шунавем ки санаи 2 март, яъне соли ҷорӣ, яъне 2020 дар Рехтан як консерти беҳтарин тамошобинонро яъне мухлисони шуморо интизор ҳаст. Албатта ва савол чунин аст ки чӣ гуна навигариҳоро яъне имсол метавонем мо аз консерти шумо яъне тамошо кунем? البته امسال 2 مارس ما کنسرت میمانیم و این 2مین کنسرتم است و سال گذشته چون بسیار خطاگار شدگی بود آنها را اصلاح میکنیم. бовар кунед, ягон кор яъне бекамбудӣ намешавад. Албатта он зина ба зина, яъне сол ба сол албатта ислоҳ карда мешавад. Пас ба мо бигӯед ки чӣ гӯям сюрпризҳо тамошобинонро интизор аст дар консерти шумо имсоле? امسال هم سرودی هندی میسرایم. بسیار سرودی هندی را دوست میدارم و رقص کنی را هم دوست میدارم. ما کمتر با رقاصه ها مصلحت کرده کمتر رقص گذاشتیم به وای سرود. خودتان رقص میکنید؟ کم جایی بهترین، بسیار خوب می شود. خب تشکرهای زیاد. باید یادداشت کنیم که سال 2020 یعنی از رقمش هم بسیار هم زیبا است، یعنی 20 و 20 یعنی آرزومند آن هستیم که بگذار برای شما یک سالی خاطرمان باشد، سالی با موفق باشد و آرزومند آن هستیم که کنسرت شما در درجه عالی میگذرد. و ما بگویید که سال 2019 آن سالی که سپری کردید یعنی با شما چگونه سال بود؟ یک کوتاه باشد اویدی انمی سوال. سال 2019 راستی گپ سالی کمتر دشوار بود، چون که ما نو کارو سر کردگی بودیم، نو کنسرت ماندیم. بسیار دشواری ها دارد وقتی که به زینای صنعت میبراید، بسیار میافتید، باز میخیزید، باز اگر دریانتان یگان کس نباشد و دستگیری نکند بسیار دشوار بوده است. لیکن 2020 از دشوارتر، چون که در پیش بسیار چارابینی ها هست. هر روز در همان مشق های کنسرت هستیم، برای خود بسیاری وقت نمیابیم. لیکن نوبسته به این شما دائما زیبا هستید، راستش رو بگویم. خب سلامت باشید. اکای فرخجان، اکای ازمجان، شما رو نیز خیر مقدم میگویم و پیش از همه برای هر کی شما ایدی بهار، فصل زیبایی در هختن سال است، مبارک شود. آرزومندی آن هستم که برای شمایانی عزیز نیز یک سالی با موفقیت می شود و آرزومندی آن هستم که دائما از کنسرت به کنسرت یعنی میگردید. سلامت باشید. خب چی میشد که بهری آن نفرانی که اینی حال ما رو تماشا کرده ایستادند، باز یک سردی نوی دلربا قربان و با آواز زنده، با موسیقی های زنده سرایده میشد. خب راضی هستند دلربا خان؟ خب سلامت باشید.
این طور باشد تماشابینان عزیز ما را ترک نکنید. در پیش من به شما براسی میگویم که باز یک سوالهای بهترین و سرودهای بهترین البته طریق زنده منتظر شما از این لحاظ از نزد آینه نیگونی خود دور نروید. ما امروز خواستیم که یک با سبک و اسلوبی نو طبیع شمایان عزیز را شاد بگردانیم، چون در حقیقت گفتیم سال 2020 برای اهل کارمندان شرکت تلویزیون و رادیو دیار نیز البته سالی با موفقیت است. اولین می شود که ما با شما دلربا خان، با شما نوازنده ها، یعنی اکاهای گرامی قدری من، چنین یک برنامه را امروز به راه مانده ایستاده ایم و آرزومند آن هستم که اولین و آخرین نمیگردد و در آینده با چنین نویگری ها مطابق تماشابینان عزیزمان را شاد میگردانیم. پس این طور باشد. مرحمت، نوبت به شما. بحری پا بوسی تو هر جا سبزه سر میکشی، بحری پا بوسی تو هر جا سبزه سر میکشی. داشت با خود نسخه از حسرتی میجگانی من، داشت با خود نسخه از حسرتی میجگانی من، داشت با خود نسخه از حسرتی میجگانی من. هر کجا میخورد آوازه به گوشی نازکش، با تپش سر میکشید اونجا دلی نالانی من، با تپش سر میکشید اونجا دلی نالانی من. انتظاری داشتم در گوشه ویرانه یوسفیستان کرد وصلش، یوسفیستان کرد وصلش کلبه احسان من، یوسفیستان کرد وصلش کلبه احسان من.
باری دیگر علمی قرصکای بگذار بلندی تماشابینان از خانهشان ایستاده باشد برای شما زدن عینی حال و احسان میگویم برای شما دلر بخوام برای شما اکاهای گرامی قدری من بعضی گپا که دستانتان در نکند آواز شیرین شما خسته نباشد. این سرود نام داشت خلابندی اگر خداگی نکنم. بله درختان بسیار از طرف شما خوب در اینجا سرایده شد و باشد دوستان عزیز بازم برنامه ادامه دارد و یادرس کردنی هستم که سرآغاز آنمون سرودی که زمزمه گردی در وصف مادر من حالا در آغاز سخنم گفته بودم که حالا در بین‌های علمی صحبتمون در وصف علمون سرودی مادری که ایجاد کرده شده سخن میکنیم. در حقیقت به فکر من آن کنسرتی که شما گذاشته ایستاده دلربا خان آن سرودی مادری که در اینجا زمزمه گردید از طرف شما ایجاد گردید یک تحفه بهترین است بهر مادران عزیز. در حقیقت مادر این شخصی بزرگ بوده است در زندگی. اگر با یک دستی مبارک خود گوهره فرزندش را جنباند با دستی دیگر تمام عالم و دنیا را تکان می بخشد. پس در حقیقت مادران عزیز گرامی قدر ما را باید گرامی داشت، عزت و احترام آنها را به جا آورد و چقدری که در قید حیات هستند ما باید که در خدمت آنان باشیم. خب دلربا خان چون در پیش 8 مارد ایدی مادران یعنی قرار داریم و میخواستم درباره علم سرودی مادر کمتر سخن کنیم اگر بی‌مالال باشد. این شعر از آنی که است یا که این سرود چگونه ایجاد گردیده است و چقدر از طرف شما مشق کرده شد که تا علم سرود زنده زمزمه گردد. من میدونم که علم کنسرتی که در پیش است البته سرودهای بسیاری شما طریق آواز زنده البته زمزمه میگردد و تقدیم تماشابینان عزیزی ما میگردد. همین خیلی است. مرحمت درباره سرودی مادر. وقتی که ما خواستیم که درباره مادر یگان سرود ایجاد کنیم ما بسیار فکر کردیم که یک سرودی به دل تاثیر بخش باشد و یک آهنگساز مراجعت کردیم جانب یک اسلام‌الدین هستند. آن کس ما فهمیدیم شعرش منی خیال شود اگه مادر جان خودم حالا که در مهاجرت هستند خواستم برای مادر جانم یک سرود سراییده باشم. آن کس شعرش را خودشان یافتند بسیار آهنگی زیبا ایجاد کردند. وقتی که من گوش کردم خودم هم گریه کردم بسیار تاثیر بخش بود گویا که برای مادر جان من ساخته شده است و من این سرود را برای تمام مادران تاجیکستان میبخشم. بهترین البته ما بازم آن را با یک شکوه و شهامتش سنه 2 مارد از صحنه کاخی رودکی یعنی ما آن را بازم منتظر هستیم و در آنجا میبینیم چطور آن را تماشابینان قبول میکنند. لیکن به فکر من اگر شخصا فکر مرا گریم کرد در حقیقت وقتی که در آغاز این برنامه آن را شنیدم همینقدر در علمین اعضای بدنم بعضی گپ مرغک دمید باور کنید. لیکن بسیار هم تاثیر بخش شد. من علاقه مادرم رو پزمان شدم و البته مادران گرامی قدر باری دیگر برای هر یک شما ایدی آمده ایستاده مبارک شود و سنه 2 مارد ما شما رو در کاخی رودکی یعنی ابو عبدالله رودکی منتظر هستیم. علمی کنسرت بهترین بخشیده به ایدی بهار و اینچنین ایدی شما مادران عزیز و گرامی قدری ما است. خب در اینجا باشه بازم برنامه رو ادامه بخشیم. یک سوال پیشنهاد کردنی هستم که شما تیاریتون به این کنسرت چگونه است؟ یعنی برای یک سرود آماده دیدن یعنی تیار شدن چقدر وقت صرف می شود؟ حاضر ما در اینجا بعضی گپا که چیزی تیارش را دیدیم. زحمت های شما من اهل نوازنده ها یعنی در این پیش از آنکه کنسرت ها آماده می شود یعنی چقدر زحمت های پسی پردگی دارند؟ بسیار دشواری ها دارد لیکن وقتی که سرود معقول می شود به من معقول می شود خیلی آسان اجرا کرده می کنم و آن را به آهنگ ارنجرافچی میگیم و کارگردانی آهنگ موسیقی میدیم و فعال مرادف بسیار دستگیری های زیاد
کردن برای ما، سرودهایمان رو همش رو همان کس ارنجرافت کردن. و من تشکری خودم رو به اکوی عزیزم اعظم جان و اکوی عزیزم فرخ جان میرسانم. بسیار کمک ها کردن برای من، وقتشون رو دریغ نداشته آمده با من مشق کردن، مشق آواز کردیم، سرودها رو مشق کردیم و اینجا برای تماشابینان پیشکش میکنیم با درجه عالی می نوازند. تشکری زیاد. саломат бошед. дар ҳақиқатан тамошобинони азиз, мо ба консерт меравем. алмо 1 соат бошад, 1.5 соат бошад, мо танҳо гулчинро мебинем. дар он ҷо гулчини суруд шудааст, гулчини мусиқӣ шудааст, яъне декоратсияҳои зебо, рақосаҳо, рақсҳои зебо, тамоми чизи тайёрро мебинем. лекин бовар кунед, пеш аз оне ки алами консерт тақдими шумо мегардад, дар ҳақиқатан заҳматҳои якчандмоҳинаи аламин то продюсерону то чӣ гӯям навозандаҳову хусусан сарояндаву аҳли аламин гурӯҳро мо дар он ҷо бисёрам ҳис менамоем. Хоб, дар пеш Дилрабохон як саволи дигар ҳамин аст ки Наврӯзи байналмилалӣ бо супоришу ҳидоятҳо фармони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд мегузарад, яъне дар Хуҷанди Бостонӣ. Хоб, ба мо бигӯед ки оё шумо дар он баромад мекунед? بله برآمد میکنیم. خب اگر مخفی نباشد چگونه سرود در آنجا زمزمه می‌گردد؟ من در ایدی اطلس، در کنسرت اطلس برآمد میکنم با یک دخترک، اون کس هم حافظه هستند، با اون کس یک سرودی اطلس میسرایم و در نوروزی در باره آب، سرود در باره آب اون رو خوانده هستم. тамошобинони гироми қадр, Дилрабохон Қурбонов, албатта мо шуморо дар саҳнаи Наврӯзи байналмилалӣ бо анами суруди ҷолибе ки замзам менамоед шуморо дастгирӣ мекунем, мунтазир мегардем ва шумо муваффақиятҳои назаррасу таманно дорам. Хоб, ман дар ин ҷо медонам ки боз шумо бо як тӯҳфаҳо ба ин студио мо ҳозир гардидед. айни ҳол баҳри таби болидахотири тамошобинони азизи мо кадом суруд замзама мегардад, инчунин бо овози зинда, бо мусиқои зинда? суруд чӣ ном дорад? سرود اشتباه نام دارد. سرود ایرانی است. سرود از اشتباه؟ گوش. بله. бисёр хуб. иштибоҳ, яъне агар хатогӣ накунам, хато карданро дар назар дордан, иштибоҳ кардан бо он мазмун. بله. Хоб, ман бисёр хурсанд шуда истодам ки бо забони ҳиндӣ ایرانی هم در اومد در آینده. ازبکی هم ادارات عربی هم. بسیار خوب، ما اینطور باشد همه علمی سرودا رو در کنسرت شما سنی دیومرد انتظار هستیم. اگر نوازنده آماده باشند، اکای اعظم جان، اکای فرخ جان مانده نشوید، لیکن شما دلرباخان آماده باشند. اگر شما تماشابینان عزیز آماده باشید، مرحمت همراهی ما هم شما هم خرسندی کنید، خوشحالی کنید. این همه برای طبیب بالید خاطری شما است. رستم جان رستموف هستم در شرکت تلویزیون و رادیو دیار در برنامه شام دیار. خب رفتیم نباشد، مرحمت گوش میکنیم. میگفت
тамошобинони гиромӣ қадри мо бори дигар барои ҳар яке шумо истироҳати хуш ва таби болидаро таманно мекунем ва он нафароне ки нав ба мавҷи мо пайваст шуданд саломи дуруди бепоёни худро мерасонам ва ёдрас намуданӣ ҳастам ки айни ҳол бозам бо шумо ҳастем. ман Рустамҷон Рустамов бо аҳли санъаткорони варзидаи вилояти Зӯғ, хусусан меҳмони имрӯза барномаи шоми диёр Дилрабохон Қурбонова ҳастанд бо аҳли санъаткорони варзида ки пеш аз ҳама бори дигар барои шумо хайра мақдам, нури дидаву тоҷу бар сар мегӯям. Хоб, дариқтан ҳозир ҳамроҳи шумо чӣ қадар суҳбат кунем кам аст, зеро ки саволҳо яъне пайҳам пайдо шуда истодаанд аз шунидани гӯш кардани анамин сурудҳои дилнишин. дариқтан суруди зинда боз тамоман ба инсон як кайфияти дигар мебахшидааст. бовар кунед, дар ҳамин ҷо нишаста айни ҳол ман худро дар як чӣ гӯям манзарае ҳис кардам ки ин манзараро ба фикрам тасаввур кардан бисёрам мушкил аст. таманно онро дорам ки тамошобинони азиз, шумо низ мисли ман мешавед вақте ки ба санаи 2 март ба консерти Дилрабо Қурбонова меоед ва аз чунин сурудҳои наву тоза эҷод ки зинда тақдиматон мегарданд то ин ки баҳравар гардида бошед. Дилрабохон, чӣ мешуд ки дар анҷоми барнома як таманниёти неки шуморо баҳри мухлисони азиз, тамошобинони гироми қадри мо шунида бошем, пас аз он бошад як хоҳиши маро иҷро мекунед, лекин интихоби суруд аз тарафи ман мешад. лекин навозандаҳо низ агар розӣ бошанд, агар Фаррухҷонако, Азамҷонако, хоб, ташаккурои зиёд ки сухани маро рад накардед. Пас марҳамат, як таманниёти неки шумо. тамошобинони азиз, ман гуфтанӣ ҳастам ки ҳама вақт тансияту саломат бошед. ин баҳори омода истода барои ҳар яке мо баҳори бале шодмонӣ бошад. бисёр мо орзуҳои бисёр дориму барои тамошобинон. ва инҷо ман ташаккурии худамро барои шумоён мерасонам ки ба барномаи худ маро даъват кардед. ба акаҳоям ташаккурии худро мерасонам ва шахсан ба продюсери азизам ки Одилҷон Юсупов ҳастанд. бисёр дастгириҳои бисёр карданд ки ман ба ин қуллао ноил гаштам. саломат бошед. орзуманди он ҳастем ки бозам дар оянда худованди бузургвор бароятон қуллаҳои баланди санъатро ато менамояд ва бигзор бо ҳам бошем, бо мухлисони азиз бошем. яъне чун бузургони соҳаи санъат гуфтанд, ягон санъаткор бе дуои неки мардум, яъне халқ ба қуллаҳои баланди алами санъат намерасад. бигзор тамошобинони азизи мо доимо шуморо дастгирӣ кунанд, моро дастгирӣ кунанд. бо дастгирии онҳо бигзор тамоми қуллаҳои баланди санъат насиби мову шумо карданд. хоб, дар ҳамин ҷо бошад тамошобинони азиз, ман имрӯза барномаро ҳусни анҷом мебахшам ва ин барномаи аввалин ва охирин нест. ҳоло дар пеш боз чунин анамин гуна барномаҳои ҷолибро тақдими шумо мегардонем аз тарафи ширкати телевизион ва радиои диёр ва барои аҳли имрӯза нишастагон, яъне барои шумо азамҷонакои азиз, Фаррухҷонако, бори дигар арзи сипос мерасонам ва хусусан барои акои Одилҷон Юсупов ки сухани моро рад накарданд ва то қадри имкон шароитҳоро муҳайё карданд ва хусусан ба директори ширкати телевизион ва радиои диёр Баҳромҷон Нигматов ва дар ин ҷо коргардони мо Абдумаликҷон ки хеле ва хеле заҳматҳои зиёдро дар ин ҷо кашиданд, арзи сипос мерасонам. барои чи ман як ба як имрӯз тамошобинони азиз номҳои аҳли хизматчиёнро гуфта истодам, чунки имрӯз барномаи мо тамоман сабқу услуби дигарро гирифт. хоб, охирин хоҳиши ман, чун гуфтед ҳоло дар консерти ки гузошта будед соли гузашта як суруди ҳиндӣ сароида будед, чӣ мешуд ки як суруде бошад аз кинофилми «Эту пару созил Бог», агар хитоги накунам, агар чунин кинофилми бисёр дӯст медорам. ханда накунед, ман ошиқам ҳастам. бовар кунед, ба ҳамсари меҳрубони худ албатта. чӣ мешуд ки баҳри ошиқони шайдо
چون فصل بهار شده همه زنده میشوند عاشقانی شایدا همچنین یک زمزمه میکرده طریقی آواز زنده با موسیقی زنده پس از آن برنامه ما جمع بس میکرده راضی هستید؟ این خیلی باشد ما نیم ساعت برامده ما بمیخوانیم آخی درخواست شما ناخواست برامده ما به این دیسک خانید گفتید ما تیار نه نه من میدانم که شما از ایدی این کار برامده میتوانید چون در اینجا درختان صنعتکارانی یعنی نوازندهای کسبی نشستند و البته حافظه خوش آواز نیست که از عهده تمام همین خواهش و طلبی مخلصان به تیزی برآمده میتوانند میشود. خب تماشا بینان از نزد آینه نیلگونی خود دور نروید با ما باشید پس تماشا کردیم رفتیم. तू ही तो जन्नत मेरी तू ही मेरा जुनून तू ही तो मन्नत मेरी तू ही रूह का सुकून तू ही चाहे तू ही अपना बनाया और कुछ ना जानो बस इतना ही जानो तुझ में रब दिखता है
ана мехел дӯстони азиз, дилрабо қурбон ва дар байни мардум, дар байни халқ ҳунарнамоӣ мекунад, месарояд ба овози ширине ки худованд барои он кас додааст. ин буд барномаи навбатии шоми диёр ки ин шом тақдими шумо гардид ва мо будем дар хизмати шумоёни азиз. то барномаҳои дигар мо бо шумо хайру хуш мекунем. дилрабохон, акои аъзамҷон, фаррухҷон ако доимо сарбаланду хонобод бошед. хайр дӯстон, то барномаи дигар сарбаланду хонаобод бошед.